Kua hiki papa te porotū hei ātete I te tua o ngā rākau taketake atu I whau ki te pokapū o Tāmaki Makaurau. Hei tā te pūrongo a te Rauhiringa Brown nō te rangi nei porotū atu ai te hunga ātete ki te tari o te kaunihera o Tāmaki Makaurau me te wero I te kahika rātau ko tana kāhui kaunihera ki te hiki I te mānuka. He maanga ia mō ngā rākau. Central government failed us when they removed blanket tree protection. Mana rākau, mana tangata, mana whenua, ko ia tā tēnei kaitiaki rākau. So we've got close to 9,000 signatures. This is supporting the Canal Road petition. We also have a petition for general tree protection to come back. That is something that went away in 2012, and we have seen the decimation of Auckland's urban tree canopy since then, and we really need to step up and reinstate that tree protection. Ko waru te kaumā ono ngā rā te rōpū nei e whawhai ana mō ngā tūpuna rākau ki te rori o Canal. Me te aha, e rua wiki ki muri I huitahi te rōpū nei me te kaunihera o Tāmaki Makaurau. They heard us, but they're not really hearing us. We have done multiple invites for the council to come down and kōrero with their community, and that is largely falling on deaf ears. I toro atu mātou o te karere ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, hei tā rātou. Kaore te koro matua Phil Goffey āhei ki te kōrero marunga kāmera I te rānei. Hui hei tāna, kaore te kaunihera o Tāmaki Makaurau I te mana ki te whakakore, I te topetanga o ngā rākau taketake, nā te mea he whenua motuhake, horiro ki tangata ke. We're saying that this is an exceptional case. It is private land, but the heritage, the mātauranga that these trees hold is incredibly important to this city, and so we must protect it. This is not a protest, this is a kaitiaki movement. I ngā maire, I ngā tōtara, I ngā kawaka, Enei rākau, nunui mō tō mātou tikanga, mō tō mātou Māoritanga, mō te mau rākau, mō te hanga waka, mō mātou tikanga katoa, ina kaore he whenua, ina kaore he rākau, kaore he Māori. Kātahi anō te rōpū kākāriki ka kōwhiri I tēnei rangatahi Māori, hei kai tono mō Mount Albert. Hei kai pakanga I te kaiārahi mō Reipa, a Jacinda Ardern. Tell me what democracy looks like! This is what democracy looks like! Hei tāna e aroana ngā kākāriki ki te whakahokia mai te ture marumaru rākau. Ko te rōpū kākāriki anake e pirangi ana hei whakahaumaru mātou I ngā tupuna rākau o Aotearoa. Kaore ko National, kaore ko Labour. You will see us as a united force within Tāmaki Makaurau, and then you won't be able to stop us. Mōnanga ia nei mō ngā uri whakaheke he tuhi te karere ki te paparaima, kei waho atu I te kaunihera te mahi. Te Rauhiringa Brown, te karere.